mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika mu Kirundi n'ikinyarwanda i Washington DC. Mu Burundi radio ijwi rya Amerika muyikurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 naho mu Rwanda ni kuri FM 104.3. Turi no kuri internet kuri wa3.radio.voa.com. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, ne Eugenia Mukankusi wongeye kubasuhuza nanone mbaye ikaze makuru yacu yo hirya no hino kwisi no mu karere k'ibiyaga bigari ibya Afrika. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwasubitse urubanza rwa Christopher Kayumba ukurikiranweho icyaha cyo gukoresha umuntu imibonano mpuzabitsina ku gahato. Rwavuze ko igihe urwo rubanza ruzasubukurwa ruzaburanishirizwa muri gereza. Iyo ngingo ntiyashimishije Kayumba hamwe n'umwunganizi we. Ikibazo cya security ntabwo rwose ari ahantu naburanira, ntabwo najya kuburanira kuri gereza urubanza rwe kuko n'ubundi banserereza hagiye kuburana natwe nongeye kuburana mu kigo cyabo. Uwo ni Saifu Ntirenganya, ni umwunganizi wa Christopher Kayumba. Mu Rwanda urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ntirwaburanishije mu mizi urubanza rwa bwana Edouard Bamporiki aregwamo icyaha cyo kwakira, gusaba cyangwa gutanga ruswa. Umukuru w'inama nshingamateka ya Amerika Nancy Pelosi ejo kuwa gatandatu azagenderera igihugu cya Armenia. Naho perezida w'Ubushinwa arashinja bimwe mu bihugu by'ibihangange gushaka gukora impinduka z'ubutegetsi mu bindi bihugu bikoresheje kwenyegeza imyigaragambyo mu baturage. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya gato, ntimujye kure. Amakuru yacu tuyahere kwavugwa hirya no hino kwisi. Umukuru w'inama nshingamateka ya Amerika Nancy Pelosi ejo kwa gatandatu hazagenderera igihugu cya Armenia. Iby'urugendo tubibaze mugenzi wacu Diane Ninahazwe. Madame Nancy Pelosi yabwiye abamenyesha makuru i Berlin ku murwa mukuru w'Ubudagi ahari mu rugendo rw'akazi ko mazomuherekeza muri Armenia harimo umushingamateka w'umudemokrate Jacques Speer afise amamuko muri ico gihugu. Pelosi yirinze gutanga makuru menshi kuri ubwo rugendo, asigura ko abikoze mu ntumbero yo kudashira mu kaga bamwe mu mashingamateka bazojana. Uretse umushingamateka Speer nta wundi mu bazomuherekeza yatangaje amazina yiwe. Gusa yagize ati uko biri kose bijanye no kubahiriza agateka kazina muntu no kubaha agateka ka muntu nk'ikiremwa gifise agaciro. Ingabo za Armenia muri nondwi zarasubiye gutana mu mitwe n'iza Azerbaijan. Abasirikare barenga 200 muri rusangi bagwa muri iyo ntambara. Umushikiranganje wa mbere wa Armenia Nikol Pashinyan akayabwiye inama nshingamateka ya Armenia ko abaguye ku rugamba ku ruhande rwa Armenia ari 135 mu gihe umushikiranganje wo kwivuna basi muri Azerbaijan navuga ko ku ruhande rwabo babuze abasirikare 77. Ugutana mu mitwe hagati ya Azerbaijan na Armenia kuri no ncuro kwamaze iminsi 2. Akaba ari nako guhitanye benshi muri no myaka 2 iheze. Hagati aho ubushikiranganje bwo kwivuna umwasi muri Armenia bwatangaje ko imipaka ico gihugu gihana na Azerbaijan yiriwemwo agahengwe kandi atagukozanya ko kwigeze kuhaba. Armenia na Azerbaijan inyuma yo gutana mu mitwe muri nondwi barumvikanye gutanga agahengwe kinjiye mu munsi wako wa kabiri no munsi kwa gatanu. Aha tukibutsa ko ibihugu bibiri bipfa intara ya Nagorno-Karabakh amakungu yemeza ko yegukira Azerbaijan ariko ikaba imaze igihe igenzurwa n'ubwoko bw'aba Armenia. Reka dukomereze noneho mu Bushinwa aho perezida hashinja bimwe mu bihugu by'ibihangange gushaka gukora impinduka z'ubutegetsi mu bindi bihugu hifashishijwe kwenyegeza imyigaragambyo mu baturage. Geoffrey Mutagoma arababwira ibindi kuri inkuru. Perezida Xi Jinping w'Ubushinwa kuri wa gatanu yatangaje ko isi yinjiye mu bihe bishya by'imidugararo kandi ko bafatanya bikorwa nka Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya n'abandi bategetsi bo muri Aziya yo hagati bakwiriye gukoma imbere bimwe mu bihugu byo hanze. Yavuze ko bikomeje gushoza impinduramatwara zishingiye ku kwenyegeza imyigaragambyo mu bindi bihugu. Mu rugendo rwe rwa mbere hagiriye hanze y'Ubushinwa kuva mu mwaka wa 2020 yabwiye inama y'ishyirahamwe ryo muri Shanghai rigamije guteza imbere ubufatanye ko bakwiye gushyigikirana bakarwanya gutoberwa n'amahanga. Yanenze icyo yise imikino yo kwikubira igamije kungura uruhande rumwe na politiki ishingiye ku ivangura ry'imigabane.
yavuze ko Ubushinwa bwakomeje kwamagana ibikorwa nk'ibyo bigamije gukoma mu nkokora iterambere ryabwo ngo budahinduka kimwe mu bihugu by'ibihangange ku isi. Perezida Putin utegeka Uburusiya kuva mu 1999 yavuze kenshi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yenyegeza impinduramatwara zishingiye ku guteza imyigaragambyo mu bindi bihugu zisa n'izagiye zikuraho ubutegetsi bwari ku isonga mu bihugu nka Ukraine. Amerika irabihakana ikavuga ko ahubwo ibyo byerekana ubwoba bw'Uburusiya ku butegetsi bwa Putin. Abategetsi muri Ukraine batangaza ko bavumbuye icyobo rusange cyahambwemo abantu barenga 440 mu mujyi wa Izium. Ibindi na mugenzi wacu Diana Ninazwe. Cyril Bolvinov atwara polisi ijeje amatohoza mu karere kavumbuwemo ico kinogo rusangi yabwiye itangazamakuru ko ico kinogo gishobora kuba ari ico kinini mu binogo rusangi byahambwemo abantu muri Ukraine. Yagize ati bamwe bahitanywe n'ibisasu vyatewe n'amamodoka, abandi nabo bahitanwa n'ibitero vy'indege. Ntigeze ariko atomora nimba abahambwe muri ico kinogo rusangi bose ari abasivile canke bavanze n'abasirikare. Haize imisi mike ingabo za Ukraine zibohoje igisagara ca Izium cari carigaruriwe n'ingabo z'Uburusiya. Itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters rikavuga ko Ukraine yaribwiye ko ingabo z'Uburusiya aho muri Izium zahasize ibikoresho birimwo ibigwanisho bitari bike. Gusa iryo torokanizo ry'amakuru ribandanya risigura ko ano makuru ritashoboye kuyaronkera ivyemezo ntabanduka. Uburusiya nta nico burashima kuyavuga ko. President wa Ukraine akaba yegetse ivyononekaye vyose mu gisagara ca Izium n'abiciwe bose muri ico gisagara ku gatwe k'Uburusiya, avuga ko bubwirizwa kubibazwa. Ibihugu vyo mu burengero bicigikiye Ukraine kanshi vyavuze ko muri Izium Uburusiya bwahakoreye ivyaha bija mu rwego rw'ivyaha vy'intambara. Uburusiya bwo yamara burahakana ko butigeze bukora ivyo vyaha, buvuga ko atabitero bwagavye nkana ku basivile. Hagati aho, President wa Amerika Joe Biden yatangaje ko Amerika igiye guha Ukraine izindi miliyoni 600 z'amadolari azokoreshwa mu vy'ibikoresho vya gisirikare. Ibiro vya President Biden aha bikavuga ko imfashanyo igize ya 21 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihaye Ukraine kuva itanguye urugamba n'Uburusiya. Nyuma ya Ukraine noneho dukomereze muri Afghanistan, aho ubutegetsi bw'abatalibani muri icyo gihugu cya Afghanistan basaba Amerika gukuraho ibihano yafatiye icyo gihugu no kudakomeza gufatira imitungo yabo. Mu mwaka 2021 ubwo abatalibani bafataga ubutegetsi, Amerika yafatiriye umutungo wa Afghanistan ugera kuri miliyari 7 z'amadolari. Geoffrey Mutagoma afite ibindi kuri inkuru. Leta y'abatalibani muri Afghanistan yanenze icyemezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo kuvana miliyari 3.5 z'amadolari ya Amerika muri banki nkuru ya Afghanistan ikayashyira mu kigega cy'Ubusuwisi. Yavuze ko hari igikorwa giciye ukubiri n'amategeko, irahira ko izafatira ibihano mu rwego rw'ubukungu uzashyigikira icyo gikorwa wese. Kuwa gatatu w'iki cyumweru, Amerika yari yatangaje ko umutungo w'amafaranga yari yafatiriye igiye kushyira mu kigega gishya kigamije guteza imbere Afghanistan kiri mu Busuwisi, akazakoreshwa kugarura umutekano mu gihugu. Gusa yongeraho ko leta y'abatalibani itazagira uruhare mu ikoreshwa ryayo. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Afghanistan yanenze uwo mugambi, ivuga ko udakwiriye kandi uciye ukubiri n'imigenzereze mpuzamahanga. Yongeye gusaba Amerika kurekura amafaranga yayo yafatiriye ikanakuraho ibihano mu rwego rw'ubukungu kugira ngo abacuruzi b'Abanya-Afghanistan babashe gukoresha banki zo ku rwego mpuzamahanga, bityo bagire uruhare mu kuzahura ubukungu bw'igihugu. Ku mugabane w'Uburayi, abakozi bakorera mu nzego zitandukanye z'ibibuga by'indege mu Faransa bari mu myigaragambyo. Mugenzi wacu Diane Ninahazwe agarutse nanone abafitiye iyi nkuru. Abakozi bo mu bisata bitandukanye vyo ku bibuga vy'indege mu gihugu c'Ubufaransa bahagaritse akazi basaba kongerwa imicahara no kongereza abakozi baza kubasahiriza. Ingendo z'indege zasibijwe muri rusangi bivuye kuri iryo hagarikwa ry'akazi zigera ku 1,000, muri zo harimwo izari guhaguruka ziva mu Bufaransa zerekeza mu bindi bihugu n'izari kuva mu bindi bihugu zerekeza mu Bufaransa.
amwe mu masosiyete yahagaritse indege nyinshi harimwo nka Air France yahagaritse ingendo zigera ku 400 mu 800 vyari bitegekanijwe ko iyo sosiyete yegukira Ubufaransa ikora no munsi. Mu bibuga vy'indege Ubufaransa bufise 16 vyatanze service zibayabaye, mu gihe ibindi vyugawe burundu. Mu vyugawe burundu harimo nk'ikibuga c'indege c'igisagara ca Montpellier, La Rochelle, Rennes na Melun. Ayo yari amwe makuru avugwa hirya no hino ku isi, muyagejweho na Diane Nahazwe na Geoffrey Mutagoma. Turabashimiye rero, ni kuri radio yanyu Ijwi ry'Amerika hivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko mwadukurikira kandi kuri wa3.radio.voa.com, kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Amakuru yacu mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika tuyahere mu Rwanda. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwasubitse urubanza rw'umunyepolitiki akaba n'umushakashatsi Christopher Kayumba uregwa icyaha cyo gukoresha umuntu imibonano mpuzabitsina ku gahato. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi yakurikiranye inkuru. Urukiko rwavuze ko abacamanza batatu bagize inteko iburanisha batabonye umwanya uhagije wo gusoma iyi dosiye yose. Professeur Kayumba nawe avuga ko ataburana kuko afungiwe mu kato bituma atabasha kubonana n'umwunganizi uko abyifuza. Nyuma y'umwaka atawe muri yombi, byari ku nshuro ya mbere Kayumba yaragiye kuburana mu mizi kuko ubwo yahamagazwaga bwa mbere urubanza rutabaye ku mpamvu z'uko abacamanza bari mu mahugurwa. Kuri iyi nshuro urukiko rwanzuye ko urubanza rwasubikwa kuko inteko iburanisha Kayumba igizwe n'abacamanza batatu, kugeza ubu hakaba harimo abakeneye kubanza gusobanukirwa n'iyi dosiye. Uru rubanza rwaba hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga. Kayumba ari muri gereza ya Mageragere, abandi bari ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Nubwo urubanza rwasubitswe bisabwe n'urukiko, Kayumba nawe yahise avuga ko atiteguye kuburana kuko atarabona dosiye. Kayumba yasobanuye ko afunzwe nabi mu gihe abishe abantu bafunganywe n'abandi. Yavuze ko afungiwe aha wenyine. Ibi byanashimangiwe n'umwunganizi we Maître Ntirenganya Sefu wavuze ko umukiriya we akorerwa ibikorwa bibi gusa ntiyasobanuye ibyo ari byo. Uyu munyamategeko yavuze ko umukiriya we atabasha kubona ibyo amategeko ateganyiriza imfungwa. Umucamanza yanzuye ko urubanza rusubikwa ariko urw'ubutaha rukazabera kuri gereza ya Mageragere mu rwego rwo korohereza uregwa. Uyu mwanzuro wahise wamaganwa n'uruhande rw'uregwa. Kayumba yagaragaje ko abashaka kumuburanishiriza muri gereza bafite umugambi wo gushyira urubanza rwe mu muhezo kugira ngo bakomeze kurwihererana rubanda ntizamenye ukuri. Umunyamategeko Sefu Ntirenganya wunganira Kayumba nawe yagaragaje ko uyu mwanzuro atawushyigikiye. Yavuze ko atiteguye kujya kuburanira Mageragere. Yabwira urukiko ko yiteguye kuva mu rubanza mu gihe bitahinduka. Kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika, Ntirenganya yasobanuye impamvu atifuza kuburanira Mageragere. Kubera ikibazo cya security ntabwo rwose ari ahantu naburanira, ntabwo najya kuburanira kuri gereza urubanza rwe kuko n'ubundi banserereza hagiye kuburana natwe nongeye kuburana umuntu uza mu kigo cyabo. Ushobora kujyayo nkagerayo nka saa saba nkamubona nka saa 11 zibura kimwe n'uko zigera bakatubwira ngo amasaha yageze kandi aribo badutindije. Azashaka undi mwago kumwunganira, ntabwo nzajyayo ko kubera impamvu zanjye bwite ntabwo najyayo. Ibi ni nabyo byavuzwe na Christopher Kayumba ko atazaburana mu gihe urubanza rwe rwabera muri gereza. Ku ruhande rw'ubushinjacyaha bo bavuze ko biteguye kuburanira hariho hose urukiko rwagena. Urubanza rwimuriwe tariki ya 14 z'ukwezi gutaha rukabera muri gereza ya Mageragere nk'uko byavuzwe n'umucamanza. Umucamanza ariko yongeyeho ko hagize izindi mpinduka zituma rutahabera ababuranyi bazabimenyeshwa. Professeur Christopher Kayumba wabaye umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda akaba yarashinze ishyaka Rwandese Platform for Democracy IRPD ritaremerwa mu gihugu. Kayumba Christopher yatawe muri yombi mu kwezi kwa 9 umwaka ushize akimara gutangiza ishyaka rye. Akurikiranyweho ibyaha birimo icyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato n'ubwinjirira kuri iki cyaha. Ni ibyaha ashinjwa ko yakoze mu bihe bitandukanye mu mwaka wa 2017 mu karere ka Gasabo mu murenge wa Remera aho yari atuye. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Asumta Kaboyi urakoze kuri iyi nkuru. Tukiri mu Rwanda, urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ntirwaburanishije mu mizi urubanza rwa Edouard Bamporiki aregwamo icyaha cyo kwakira, gusaba cyangwa gutanga ruswa.
kuva mu kwezi kwa gatanu nyuma yo gutangaza ko afungiwe mu rugo nibwo yaragaragaye mu ruhame. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa araduha inkuru irambuye. Bwana Edouard Bamporiki yagaragaye mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ari mu ikositimu y'ibara ry'umukara itijimye, ipantaro n'ikoti bidasa. Umwitegereje ku maso, Bamporiki uzwiho cyane gushyenga no gutera inzenya, arakonje kandi aracecetse. Yari kumwe n'abasore babiri bambaye gisivili ariko bigaragara ko bamurindiye umutekano. Abandi nabo bakunze gukumira itangazamakuru banga ko rimufotora. Bwana Adolphe Udahemuka ukuriye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ni nawe mucamanza uburanisha Bamporiki. Bamporiki yabwiye umucamanza ko yaje yiteguye kuburana ariko ko yahuye n'imbogamizi zo kuba umunyamategeko umwunganira atabonetse. Yasobanuye ko umwunganira mu mategeko yitabiriye amatora mu rugaga rw'abunganira abandi mu nkiko z'u Rwanda. Bamporiki yahereye aho asaba perezida w'urukiko gusubika urubanza akazaburana yunganiwe mu mategeko. Ubushinjacyaha nabwo bwavuze ko ari uburenganzira bw'uregwa kuburana yunganiwe mu mategeko ariko busaba umucamanza kwimurira iburanisha hafi hashoboka. Bwana Udahemuka ukuriye iburanisha yahise afata icyemezo kivuga ko ubusabe bwa Bwana Bamporiki bwemewe, yimurira iburanisha ku yindi tariki. Bwana Bamporiki w'imyaka 39 y'amavuko byamenyekanye ko akekaho icyaha cyo kwakira, gusaba cyangwa gutanga indonke cyangwa ruswa kuva mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka. Kuva ubwo urwego rw'ubugenzacyaha rwatangaje ko afungiwe mu rugo, ariko rimwe na rimwe akayacishamo agakoresha imbuga nkoranyambaga nka Twitter. Uru ni narwo rubuga Bwana Bamporiki yacishijeho yemera ko yafatiwe mu cyaha. Ubugenzacyaha bwatangaje ko dosiye ya Bamporiki yageze mu maboko y'umushinjacyaha mu minsi mike ishize, ni nyuma y'ijambo perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavugiye i Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda mu ngendo yari masura abaturage. Umukuru w'u Rwanda yavuze ko yaba uworoheje n'ukomeye nta u Rwanda bereye ku isonga ruzihanganira ku cyaha cya ruswa. Nyuma yo gusubika urubanza habayeho icyafashwe nko kujijisha abanyamakuru. Abashinzwe umutekano wa Bamporiki bamushakira uburyo bwo gusohoka batamufotoye. Nyuma y'igihe abanyamakuru bamutegereje, Bamporiki yinjiye vuba na bwangu mu modoka yijimye itwara abashinjacyaha ihita imwirukankana imuhunza abanyamakuru. Uyu wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Umuco azwiho cyane gushyenga no gutebya, ni umuhanga mu mikino y'amakinamico ndetse na filimi. Afatwa nk'umwe mu baza ku isonga mu kwamamaza gahunda ya Ndi Umunyarwanda, aho yafashe iya mbere agakangurira abo mu bwoko bw'abahutu gusaba imbabazi abo mu bwoko bw'abatutsi kubera amahano ya jenoside yabaye mu Rwanda. Yemera mu ruhame ko akomoka mu bwoko bw'abahutu, bityo ko bimutera ipfunwe ku byabaye. Mu mwaka w'ibihumbi 2013 Bamporiki yashyizwe ku rutonde rw'abakandida depite b'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi, ari naho yaboneye iturufu yo kuba umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Bamporiki nyuma yaje kugirwa umukuru w'itorero ry'igihugu, asimbuye kuri uwo mwanya Bwana Boniface Rucagu nawe wari umaze igihe kuri uwo mwanya, ubu yashyizwe mu kanama ngishwanama k'igihugu. Nyuma yo kuva kuri uwo mwanya, Bamporiki yabaye umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Umuco. Bamporiki ukunda gusangiza rubanda ubuzima bwe bwite, yemeza ko yinjiye mu mujyi wa Kigali avuye iwabo kwivuka i Nyamasheke ahagana mu mwaka w'ibihumbi 2000. Avuga ko yinjiranye ibiceri 3 by'ijana mu mafaranga y'amanyarwanda, agatangirira ku kazi ko gucukura imisarani kugeza abaye minisitiri. Mu minsi yashize nibwo Bamporiki yatangaje ko nyuma y'urwo rugendo yujuje miliyari 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Urubanza ruzasubukura ku itariki ya 21 z'uku kwezi. Bagirubusa ijwi ry'Amerika i Kigali. Eric Bagirubusa urakoze. Mu ruzinduko hakomeje kugirira mu burasirazuba bwa Kongo, Vital Kamerhe wahoze ari umukuru mu biro bya Perezida Felix Tshisekedi ejo kwa kane yari mu mujyi wa Bukavu mu ntara ya Kivu y'Epfo. Aha i Bukavu Bwana Kamerhe yavuze ko igihe kigeze ngo ibibazo by'intambara n'umutekano muke mu burasirazuba bw'igihugu bihagarare. Mugenzi wacu Temistokle Mutijima yadukurikiraniye iby'uzo ruzinduko, aradugezaho ibindi kuri inkuru. Aho ni mu mujyi wa Bukavu ku rubuga rwitiriwe ubwigenge, ahari hakoraniye ibihumbi magana by'abatuye umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Epfo n'inkengero zawo kuri uyu wa kane. Mu mabendera n'imyambaro byiganjemo amabara y'umutuku n'umweru aranga ishyaka UNC rya Bwana Kamerhe, bagaragazaga akanyamuneza batewe n'uruzinduko rwe. Bwana Kamerhe wahageze mu masaha y'umugoroba ashyira saa 12, umwanya we munini w'ijambo yawuhariye ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bw'igihugu. Je suis venu aussi pour amener un message de paix. Nzanywe kandi no kuzanira ubutumwa bw'amahoro, urukundo n'ubumwe abavandimwe banjye bose bo mu burasirazuba bwa Kongo
bababaye na n'ubu bakomeje kubabara kubw'umutekano muke uhahora n'intambara ya M23 kandi nkaba naragaragaje gahunda yo gukemura ibibazo kugira ngo tugere ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo. By'umwihariko ku kibazo cya M23, uyu mukuru w'ishyaka riharanira umwe ku nyungu z'igihugu cya Kongo INC yavuze ko igikwiye gushyirwa imbere ari uko uyu mutwe ushyira intwaro hasi hagatangira inzira y'ibiganiro. Niba dushaka gukemura iki kibazo, twe nk'abanyekongo tugomba gusaba abavandimwe bacu ba M23 baribunagana kurabonagana bagashyira intwaro hasi, hanyuma ibyo basaba byaba byemewe n'amategeko cyangwa bitemewe bikazasuzumwa mu kuri kuzuye, kubera ko abantu bapfira hariya ari ababyeyi bacu, bashiki bacu n'abasaza bacu. Rero impamvu yari yo yose y'intambara yahabwa uko baguma muri bunagana hari barimo guhomba kuko bazaba bari mu kiriyo kimwe natwe. Ku kibazo cy'imibanire ya Kongo n'ibihugu bituranyi cyane cyane u Rwanda na Uganda, Bwana Kamere yagaragaje imvugo isa n'icururutse ugereranyije n'abategetsi bandi b'iki gihugu bagiye basura uburasirazuba bwa Kongo muri ibi bihe by'umwuka mubi hagati ya Kongo n'u Rwanda. Uyu munyapolitiki ahagasaba abategetsi ku mpande zose kwicisha bugufi bagashaka umuti w'ibibazo bihari. Le Rwanda, la République démocratique du Congo et l'Ouganda sont condamnés par l'histoire et la géographie de vivre. U Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda, amateka naho biherereye bibitegeka kubana iteka nk'abaturanyi, kandi ubwenge bugategeka ko tubana mu mahoro asesuye, ubwumvikane n'ukuri kuzuye. Niba Ubufaransa bwarigaruriwe n'Ubudage mu ntambara ya kabiri y'isi, bwaraje guhinduka ubunywanyi w'Ubudage bihuriye mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi, birashoboka rwose habaye gushyira hamwe inyurabwenge no kwicisha bugufi kuri buri ruhande. Rero turasaba ko ibihugu byacu ko ari bitatu byemereye gahunda twatanze kugira ngo turebe ngo nuruhe rubuto rw'umwiryane rutuma ibihugu byacu bihora mu ntambara. Nos pays vivent en permanence en guerre. Bwana Kamere uru ni rwo ruzinduko rwe rwa mbere akoreye i Bukavu kuva igihano cyo gufunga imyaka 13 yari yakatiwe mu bujurire giteshejwe agaciro n'urukiko rusesa imanza mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka. Yaherukaga i Bukavu mu mwaka w'2018 mu bikorwa byo kwamamaza perezida uriho Bwana Felix Tshisekedi yari yiyemeje gushyigikira ndetse agashishikariza abayoboke be kumutora. Icyakora inzira zaje kubyara amahari birangira kuwe ku mwanya w'umuyobozi w'ibiro bya perezida yisanga mu munyururu yamazemo hafi umwaka n'amezi 8. Mu gihe amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu mpera z'umwaka utaha wa 2023, imvugo ye ku bibazo bihanze uburasirazuba bwa Kongo iraca amarenga ko ashaka kwigaragaza nk'uwagira ijambo rikomeye mu kubishakira umuti atagendeye mu mujyo w'ubutegetsi buriho wo gushyira imbere cyane ingufu za gisirikare. Temistokle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda. Temistokle Mutijima, ngushimire kuri iyi nkuru. Igikorwa cyo kwimura abaturage batuye mu kagari ka Nyarutarama hazwi nko muri Banyahe kirakomeje. Imashini zagenewe gukora imihanda zatangiye gusenya amazu y'abahatuye. Bavuga ko bahatirwa kwimukira mu mazu yubatswe n'umushoramari, bo bagasaba ingurane ikwiye mu mafaranga. Abaturage bakomoka muri Kangondo ya mbere n'iya kabiri bahurijwe hamwe ku biro by'akagari ka Nyarutarama. Venuste Nshimiyimana yavuganye n'umwe mu baturage bari bahari umaze iminsi 3 adafite amazi n'umuriro, ufite abana 7 n'umutungo utarabaruwe. Yatangiye amubaza uko bamerewe. Nta makuru rwose tumerewe nabi, ubu barimo baradusenya amazu, ibikoresho birimo natwe turimo, inzugi barimo barahonda na none katripurari yaje irimo irahonda, turabari kudusenyera tunazirimo. Ubu nta mutekano dufite, ubu turi ku musozi, ubu tumerewe nabi, nta muntu ufite umutekano ahangaha. Ubu tuvugana wowe uri hehe? Uri mu nzu yawe cyangwa se uri hanze, uri ku gasozi? Ndi hanze, ubu tuvugana ndi hanze, n'abana banteguje ko nanjye bagiye kunsenyera. Ndababwira ise ko mutambariye akaba ntaje n'agaciro mfite, muransenyera muvuga ko munjyana he, kandi noneho n'amakuru dufite aho batujyanaga huzuye abantu barimo ngo barara hanze aho bari. Wowe ufite abana bangahe? Mfite abana 7 nje n'umugabo. Ubwo mwese hamwe muri 9? Yego. None babahaye inzu y'ibyumba bingahe? Twebwe ntaje n'agaciro dufite. Impamvu ituma ntaje n'agaciro mufite ni yihe? Ntago tubizi, twe ntago twabariwe.
ntabwo twasohotse muri mashini. Inzu yanyu iyo ugereranyije kuyibarira wayiha nk'agaciro ka miliyoni zingahe? Inzu yacu ihagaze agaciro ka 35, iri hagati ya 35 na 40. Uzi neza ko amategeko avuga ko abari munsi ya 35 abo ngabo uzi neza yuko bagomba kujya mu busanza. Ibyo ngibyo urabizi? Ibyo ngibyo ndabizi, ariko nkanjye sinabariwe, ntaje na gaciro mfite, ubwo sinzi igice mpagazemo. Gusa abo twegeranye bamaze kubasenyera n'ibikoresho birimo n'amabati, ibintu byose babishwambaguje. Mbega ntiwamenya ukuntu bimeze, abantu barize, abandi bahungabanye. Ubwo twese turi munsi y'akagari, turunze ku kagari, n'abantu benshi cyane, n'abana n'abagore. Abana barimo bararira cyane. Abo ngabo aho ngaho muri ku kagari murangana iki, muri nk'abangahe? Turi abantu benshi cyane, akagari karuzuye. Ubu dufite n'ikibazo, inyota yatwishe, badufungiye amazi, badukukiriye umuriro, nuko tumaze iminsi 2. None se kuva bacayo mazi n'uwo muriro nta bundi bufasha mwahawe na leta? Ntabwo yabafashe kugira ngo mushobore kubona icyo mugaburira abana? Reka nta kintu badufashije. Ubu ni ukuvuga ngo amabotike barayafunze, ntabwo wabona naho uhahira. Ubu ngewe maze iminsi 3 ndateka, sinabona aho mpaha, sinabona naho mvoma. Abana inzara igiye kubica. Muri abo bana 7 wambwiye ufite, umuto afite imyaka ingahe? Umuto afite imyaka 5. None ukambwira ko muri iyi minsi 2 uwo mwana utarashobora kumugaburira? Nta kintu mfite, ntinya Imana yo mu ijuru, habe n'igiceri cy'icumi mfite, nta kintu mfite habe na kimwe. N'amazi nanyoye nayahawe n'umuturanyi wazivomye injerekani akazibika mu nzu, niyo mazi twari tunyoye iri joro. None se abadashaka kuva aho ngaho muri Kangondo barabona bizagenda gute? Bazemera ayo mazu yabasenyere hejuru? Umugambi nuwuhe? Twese twafashe umwanzuro wo gusohoka, ubu duhagaze hanze n'ibikoresho byacu dutegereje ko baza gusenya, nta kindi. None se muzaguma aho ngaho ku kagari cyangwa se murasaba leta ko yabo baboneraho mujya? Nkawe ntaho ufiteho kujya kubera ko ntabwo wanditse mu bagomba kujya mu Busanza, nta nubwo waguma Kangondo, uzajya he? Yewe rwose ubu ngubu mbibwiye abayobozi, barambwira ngo nitare ntegereze, ngo baranze igisubizo, ngo nite kuba nashaka ibintu byanjye, kandi mashini zirimo zirasenya. Mfite impungenge ikomeye cyane ko nanjye bahita bangera, kuko abo duturanye bamaze kubasenyera, nanjye bakamputaza nyine bakabitwara gutyo, kandi nge nta naho mpagaze. Aho ku muhanda ugereranije abo bantu ari abo muri Kangondo ya mbere n'iya kabiri, abo muri Kibiraro ya mbere, mwese urabona muri bangahe? Kibiraro kwayo bashyizeho site yayo, Kangondo ya mbere n'iya kabiri niyo bashyize ku kagari ka Nyarutarama. None mwese hamwe muri nk'abangahe? Turi benshi rwose, ntabwo nashobora kubabara. Madame, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane. Mwabyumvise rero, Ijwi ry'Amerika bagezaho amakuru y'imikino hateganyijwe mu mpera z'icyumweru mu Rwanda. Amakuru tubaza mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda. Mu mupira w'amaguru ejo bundi ku cyumweru amakipe 2 hagarariye u Rwanda mu marushanwa ya Afurika azakina imikino yayo yo kwishyura mu majonjora y'ibanze mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika, Coupe de la Confédération. Ikipe ya AS Kigali izahura na Telecom muri Djibouti. Uyu mukino uzabera kuri stade Huye Butare guhera saa 9. Umukino wazo wari wabereye muri Djibouti kuwa gatandatu w'icyumweru gishize. Aya makipe yombi yari yanganyije ubusa ku busa. Ikipe izakuramo indi hagati ya AS Kigali na Telecom izahita ihura n'ikipe ya Al Nassr yo muri Libya mu irushanwa rihuza amakipe y'abayambere wayo Ligue des Champions. Ikipe ya APR FC izahura na US Monastir yo muri Tunisia. Uyu mukino uzabera muri Tunisia ukazatangira saa 10 ku isaha i Kigali. Umukino ubanza warebeye kuri stade Huye Butare. APR FC yari yatsinze US Monastir igitego kimwe ku busa. Ikipe izarokoka hagati ya APR FC na US Monastir izahita ihura n'ikipe ya National Al Ahly yo mu Misiri. Tunyarukiye mu mukino w'intoki wa basketball, ejo ndi ku cyumweru hateganyijwe umukino wa Karundura ugomba kwerekana ikipe izegukana igikombe cya shampiyona y'u Rwanda y'uyu mwaka mu makipe y'abagabo. Uyu mukino uzahuza amakipe 2 y'ibishyitsi ariyo
ariyo Reg Basketball Club na Patriot Basketball Club bazaba barimo guhangana mu mukino wa gatanu wa kamarampaka nyuma y'uko buri kipe itsinze imikino ibiri. Bizaba ari amacuma acanye cyane ko buri ruhande rufite abasore b'inkorokoro bafite ubushake n'ubuhanga. Ku ruhande rumwe ikipe ya Reg Basketball Club izaba yitwaje intwaro zayo zikomeye zirimo Adonis Fila, Axel Mpoyo, Pichumanga, Jean-Jacques Wilson Shozwa byose n'umukiza, Thomas Cleveland n'abandi. Ku rundi ruhande ikipe ya Patriot Basketball Club izamanukana abasore bayo b'indahangarwa barimo Steve Hagumintwari, Kendall Lamar, Ntore Habimana, Tom Wamukota, Dieudonné Ndizeye, Chris Crawford na Kenny Gasana. Uyu mukino w'igikombe uzabera muri Beka Arena i Remera guhera saa moya z'ijoro. Ikipe izatsinda izahita ibona uburenganzira bwo kuzahagarara u Rwanda mu irushanwa rya Basketball Africa League. Yari Claude Munyandinda i Kigali. Claude Munyandinda urakoze, mwakoze namwe wo twari kumwe, Jogir na CD, Dieudonné Cyubahiro na Eugenia Mukankusi kuri mikoro hamwe n'abandi bagenzi bacu bose twafatanyije kubagezaho aya makuru. Tubifurije weekend nziza.